Kablay P. Baro, Shakatup Khubor Jangi, Don Bosco Media Network. Kimat Bakong San Menta Kasngi Kilong. Dawa Hier Shuki, Uba Piti Saukami, Kinongkit Kam Kamiglai State Olympic Association, Halor Garukom Pinkre, Kamiglai Games. Tumuban Pinmi Kakasi Author Society, Kakasi Dictionary, Hapo Kalaisnem. Penlong SHG Mela Kam Financial Literacy Camp, Habolong Gitok, Tikri Kila CNRD Block. Bat bitar Menteri Rangba Bambiang Kajakasa Kinang Shimenta Hakamiglai Games Arajar Arpua. Bat Mintangin Pash Kikubor Bakam Benya. UMLA Kamaulai Bat Piti Saukumi Ulapin Ramjur Halor Karu Kompin Kre Jong Ka Jylla Yakamiglai Games Minta Kakinti Hakabana Kalyang Kibor Penyat Kim Shimla Laban Pinbiang Kajakasa Bapura Nakabenta Kinang Shimenta Jokanika Lumpung Yelekai. Uba saw kumula kentui kibor badai pet bekila day banda bishar benya bat bodin halor kajing penkre shwaban penlong ya kamiglaya games. Bat ulaong baka pau syai bakaron kajing deko hakarukam trekam jeng kibor bapeniat ya kani ke lempung. Pandang ka sorkan ka don kam sim action. Hagabidi bakni lagin call explanation. Lagi don kam nakale ka kiru ban suspend ya ki hapan suspend. Namar kajing le jong ki hi ka ban nakale ka jing nginum la ka long ba. Ya kaban cuskap tadi baca kompromis ya ke jing le joki maka jing le ke joki ke ba nakale juga katam ha kham ko san ngai ya ka kawi ke jaka sa joki jaka tulet joki je sabar no chidong i ke ba nakale ke joki ke long ke ba kem khenchu ba de gi brio kem khenchu ba gi brio la i mandang nakale joki ke la shim do ba ke alam kum gi maran de i ba ke ya kam ko de pe le kham tam mandang ke toilet kum to pakai bedroom kumto, pergi benda bahasa dong kami Malaysia benda kalau Malaysia bukan bahasa beriu, dia bahasa sports person, habis yang bahasa sports person, dalam kam nak lihat, dalam kam lakum dong kerja kasa kita belum healthy. Pi expect kumdo bagi sports person makin, sports person benda kamu sports person makin sah aku gitu ke, accommodation dan kerja kah pembet nak lihat jongki. Di kalau ke banda kalian kejauhan kam sudah hap dia habang ipet ya kejing pun kreat dia berkreat juga mereka si Olympic Ocean habasna ya ke pandal i mula dengan ipet ni sebab sabar la i kum ke Taj Mahal la i mentau ya kejing te ke balong ke 5 star ko di 5 star construction ke balong Malaysia ke balong ordinary the extraordinary mentau bagi pandal abanda kalian juga kreat habasna kum tu. Mereka kalau ke bahasa fungsi adu kata-kata, dan ipe juga pau sabar, ipe kajing pekrek kalau ibiang ibit no sedang. Hendai pada internal pada hakabadi ban tikir nam tagi sports person. Kam sumdan mata kalau kajing tikir nak kalian jongka, nak kalian jongki officer jong meklas Olympic nam tagi sports person. Kakasi Author Society kabadi kakenhun jong kinong hikai kinong thok kot kasi bat kiriu shempang jong kajak penriu kalapin thamai kinong ket kam hne kesngi kalai terik ujembang arjar arpuar hakajingelang kabala pelong Hasinot College Shillong. Hakini kesngi legit biang new Professor Dr. DRL Nonglat kum President, Dr. KD Ramset kum Vice President, Dr. RP Karshiying kum General Secretary, Dr. MM Kimdet kum Joint Secretary, Bat Yau P Karshiying kum Financial Secretary. Hakini kesngi legit ru ikut kot bertema jong Central Executive Committee. Hakini kejingelang jong Kasi Author Society kila kren ru ikimat kibede bat kejing pendrung ya keketin kasi haka kernit kabapra jong kariti sensyar kari India bat nakaliang jong Kasi Author Society ru kalapin pau bakan bud din ya kani kejing dawa bat kan sekendo ikimintri ke Jylla bat bakan net bud din ru syadu syanong ba Delhi. Habakren Shkilat Pathai Khubor hadirin kini kejingelang Presiden Kakasi Author Society Professor Dr. DRL Nonglat ulai tu meminta kadang penkre ban pendit penbit penbiang ya Kakasi Dictionary balatmu ban pendap hapok kalai snem. Ban budien ya kajing terpas jong i katorka ban pendit penbiang ya office rekam jong kasen. Nomor kasen minta kadang kasen ke ba agar insyaAllah kersian kisah lagi kata kalau dong di sahitya sabha kalau di sahitya sabha apa jang ke Jylla
berkesian kisah data sorkar di kawai di kam ki bagi lah ya keren kelong ban budin ya di kerpat kami baga sorkar kan aisu ki kamera nalor kawai kamera ka bagila ai mentang ya dan office di kampat bagian ni dan kam sur ka ni kamera kawai pat jadi dawa kelong ban penjo no ya ka jaka ka bagila bantai laga jong ya ka office di kam jang sen kita kilong ki atli ki kam ki bagi dai ban budin ban sorkar nata sakoi pat kam kelong ban pendap ya ka jiputri ya ka khasi dictionary ya ka bangi ada sedang nado kene kesenam ko ada da ka jimpai tin ka jongka sarkar Meghalaya de se halor ni ka phan ki runang rutet ki ba bet ki ba simni ka jing kitli ke ba pura nan ta jadi doktor badapin war bagi doktor berkat yang tidak dan ajikran kumno kene kam raya andai kedai kekam kebangi rai pengin pendap lakum no kumno apo lais dan menta makan dan kita henti ada di terdak bagi babun ki bentai kedai baca kasih Kumshi Benta ban rakhi ya ka North East Festival but ya ka Amrit Mahotsav celebration ka District Administration jong ka West Garo Hills harangkat ka Jingatrelang but ka Meghalaya State Rural Livelihood Society ka Tikri Kilas in RD Block but ka SBI ka Lapulong ya ka Self Help Group Mela but Financial Literacy Camp ha ka Madan School jong ka Bolong Gitok ka Bahap hapo Tikri Kilas in RD Block Hakani ka mela lawan banishimenta da baro kilong kami but ki kantay ka National Rural Livelihood Mission na ki self-help group but na ki benta baper jong ka blog. Labu ru iki stalls ha ka bala ay jing pensyay halor ki babun ki jing don kam kum ka adhar but ki scheme na bank. Ye kini ki stall la penyat di kitanak tere kam baper jong ka jylla ki bakentup ika kenhon na katanat ka kot ka kya ka veterinary MHIS ICDS but kiwe. Hadin ke jing sapriang ki dor ha ki social media ki bapin I ke jing jaklia ki pankana bat ke jing isang sot ki jakasa jing ki nongwan ni shimenta ha ka Meghalaya Games arjar arpuar na kaliang uminturi rangba ka jylla marmar ulalet ban jurup hi dalade ha ka ni ke jing let jurup ulapen paw ke jing sngaw diaw ban UI bekini ki kena ki belawan na jan bat na jingai ban ni shimenta ha ka ni ke Meghalaya Games ki lahap bansa hakum kini ki jaka ki bat mi shong dor satya bansa ki briu Ulah hukum ki bor badai pet banyalam sa no ikini kinong shimenta shiki hotel ki bakhamba but ulah batharu ya ki badai ban pet bikin le ya ka babae na ka benta baro ki baywani shimenta hakani ka Meghalaya Games arjar arpuar. Oh, that's what immediately I told them that we shift into the hotel and then put them. This is not the way. I mean, I'm not happy with this at all. This is very. I mean, I think everyone's not only here. There's accommodation made in MSOA office also. I mean, both boys and girls are being kept in the same building, and the toilet there's no provision for water also. I mean, that was shift just now. Yeah, that's what, but they should not be shifted there, no, sir, tonight. I mean, there should arrangement should have been made from the beginning. No? I mean, you have to see the condition of the building. It's leaking. Not garbage. My sports team, my school. That's hotel ako buka touch ka ba? Ne? Hotel ako sila. Problem mo sino yate ko, ne? Check them to the hotel and make sure they're okay. Boss, this is not good, mo. Should have been worked out properly before. Bat dakitu ki khubor ilapoy siya kabukot tat hadu bangde siyambiyang kublish bon.